gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badong, di mo pa'y matinarimaan da ito'y agtad-tad a kusina. Awan materialis ka. Anya nga awan, katnapan ka bimulod kin ni Kapitan. Di mo mat inusosar. Ay, gaya man niya. Mala, bayam, tatarimaan nagtaw, inton masangap. Di mo pa'y inlan sa day tamatintin nag-atawa. Tarimaan nagto amin na kita, inton masangap. Masangaw, masadut ka laang. Apay ayang aming apurado ka. No kayat mo disikan timang tarimaan. Na, kasano nga'y no alaanan ni Kapitan dagiti binulod mo agamit na. Ay, rumwara man gayam. Tamapanak man manan bumulod ka ni parintay. Tanya man ng tibulodam. Bagas. Tawan pulos bagastan. Pare, good afternoon. Ay, kastamot kan ka pare. Sige, lumabas ka lang dito balay. Ay, sanak lang ang lumabas pare. Umayak man bumulod. Bumulod ka manan. Nanya, kito kumpare ko na ya. Anusan na ka diya pabuludan pare. Kat no di mo pa insubsublay, ti iragadi a binulod mo. Iso ajak matartarimaan, di pagmasitasan ni Banang. Di mo insubli. Ay, umay kunto isubli pare. Saan ka diya madanagan? Tasan amapukaw dayay. Anya nga, ti umay mo buludan. Bagas ko mati umay ko buludan pare. Na, makan mati umay mo buludan. Huwag ko ma. Awang aminin pulos bagas may, kinituyang ka. Mabit lang. Inak mangala iti ipabulod ko kan ka Ay, aguray ka mo pare. Dimpay mo dinamag no mano ti buludan. Ay, mabalinan ti upat aso pa. Anya? Ay, may sakaban kumamit din Na- pare. Ay, nagadungay. Ewan ton ati bagas mi. Awan na ya. Nungay kagudwa ka ban pare. Ada. Upat la abasaw. Wano, upat aso pa. Nagadumot data bulod mo. Di mo tumot la sukatan. Sige pare. Anayam nga roday, 5 abasaw. Natagpanayon ka pa'y. Wan pare, inam abasaw, mabalin siguran. Saanan nga umay gumatgat ang iti bagas dito itersinak, nakabadong kan marituyang. Talaga saanan, taijay balay ti pagbulbuludan ni Pari Badong. Isumat lagayam Ay, nairwam ngamin kat ni Pari Badong apabpabuludan da. Isong agsubli-subli da itan abumulbulod. Isumat lagayam. Uray martilyo, lansa, kas kadaragadi ni Enteng, buludan dalata. Aging gaita, saan dapay nga insubsublay? Kasta ti ugali da nga gasawa, nalaing da abumulod, ngam saan damot nga amo ti agisublay. Ay, basol mo't lang ni Enteng. Rinwam na ngamin ida. Nay, Mare, ni Marituyang Na, anya nga tati umay nagatangan. Anya ti umay mo gatangan, Marituyang. Adaya mo't igatang ko. No kasta, umay ka lang makichismes. Saan, Maribanang? Umayak bumulod. Bumulod ka, itilakok. Ay kat kasla imutang kamutlaangan ano kasta. Umay ka umutang, Maray. Bumulod. Sa balay, ti utang. Ay na, day tamanen, ti saan nyo apag kinaawatan. Tapno saanan nga umatindog ti saritaan, Marituyang. Damagak ngarot kan ka, noan niya ti umay mo buludaw. Buludak ajay bigaom. Taupak man jay bagas abinulod ni Badong ko kin ni Kapitan. Taay na. Nagadumot ti bato ken itana. Na, insultuan na kami samat, Marituyan. Ay, ada kagayam dita Maribanang. Ay, baray. Na, itay pa'y mat nga amom nga dak ditoy. Rumbang gayam nga inyarasaas ko ngayon bagakin ni Marikwana kanya. Ngala, tapno awadan ti Rire. Inakalaan jay bigao abulbuluda, Marituyang. Tapno agawid kan. Wen, taing kataupan jay bagas abinulod ni Badong mo, nga ado ti ita, ken batuna. Ay, wen, Marikwanang, ken Maribanang. Partakam nga raw, tanas ken nga agluto akaw.
Ay, disturbo ket ti panagtaep iti bagas. Imbes nga iluto lat takuman. Ay kat gumatang kayo ngamin iti aramaten nyo. Saan kayo abumulbulod latan? Ay, unay mo tikas to yan. Puron sa bato na ito inluto makaninta. Ay, nasan kan nga agreklamaw? Tanapan ko binulod jay maabutan abigaon ni Marikwanang. Tapno mataepak day tabagas abinulod mo kin ni Kapitan. Ay, nagsakitan tingipin ka ang makangal-ngal-ngal iti bataw. Si Kala nga ya. Awan, madi pagbuludan iti bagas na ita, Kapitan. Kabat bato mo yung pabulod na. Kun madimot apagbuludan iti bigaon ni Marikwanang. Abot-abot mo jay bigaon na. Ada pasahiros mo, Chip. Ha? Ayan na. Ito nga kunamlan asino ang magnalakay. Ni tatabadong may. Tatabadaw. Aglukan ka, ha? Ay, sana nga aglugan, kuwaraw. Ngay, inyo tumayo aramidan ngay nga ro dito paradaan may tataba daw. Umay ko man buludan dahil ta tricycle mo. Ay, di mo buludin na. Pagpaspasadak. Ti tricycle ani Chip ko arog ti buludin mo kaya na. Ha? Kasano kaya makapasada? No buludin mo dito kakaiso na tricycle ka, tatabadaw. Adalag mapan ko alay, di tabangkag. So, di mo ni paidam. Tagkumpare kami may, kanyang kalmaw. Amok dayta. Kaya no ideobing ka pa, ikat may sa ka na itinagaw awerking ka. Kasta ka day. Wain, agsangit ka nga may, no ni Uncle Mau, ti mga awerking ka. Takasanaw, kit agsangit ka labas si tiday, kadilan na kan. Unay mo't daytan. Siyak ni Tata Badong Mau, nakan-ano saking ka iday. Isala-sala ka pa ya, tamno saan ka nga agsangit. Igat-gatangan ka pa iday, ti trak-trak Mau. Ha? Ay, sige nga raw, tatabadaw. Mabalin mo na buludan to'y tricycle ka. Agyaman na kwarog Kaya namumpay. Ha? Kaya no siya pa ti parasok at titilampin Mau. Sige, buludan maun. At to'y titulbak Di kagdanag, isublik mo ilang nga dagaws. Kasuli na akto pa ya. Ha? Hala, inako na. Chip, isubli na nga tadya tricycle, ma'am. Isblina. Kat no nagsingpat gayam ni tatabadaw. Ayun niya. Isugam tin nga awerken ka idibasit ka, may. Na anos mo gayam day talakay. Ay, saan ka man ako manag na dito isang wanak ta maulaw ako, arog. Problemado ak nga raw nanggail. Ano ti problema, aya? Saan ba't ngayon subli ni tatabadong ti binulod na tricycle ka? Ha? Impabulod mo ti tricycle mo? Kunana mo ta mabiit lang. Angam na di mo't la sumangpatan. Ewan na. Ay, isubli na iya dayjay. Saan nun? Ha? Ay, saan na mabalin na? Apay ngay asan na nga isublay? Kino manon na gamit ko ti binulod na. Awampay uray may sa nagsubli. Nas ka nga isubli na dyan tricycle ka, wangkail. Kasla ka laubing. Agtal na ka man. Silpo ti biyag ko tayo dyan tricycle ka. Na Kat no isun ti asawak tayo dyan. Yay! Awan samot ni badong mo di tabalayaw, Maray. Awan, Maray, adda na panan na. Isaw, ti ururayak dito itirsinam. Ay kat malaman ano sumangpet. Sumangpad tumala siguro adagaws. Tabinulod na jay tricycle ni Kwarog ang nagluganan na. Day tricycle ni Kwarog, binulod na. Wan, Maray. Apayakas lang nakigtot ka. Ang mga numalipatan na nga isublay. Nagpaspasagid kan sa Maray. Napasagidan ka. Paspasagidan na, tadyak pa'y insublay jay bigaaw. Nasayat mo, tanakarik na ka. Apay nasken pa'y ayang nga isublik day jay abigaaw. Nay, apay ka ta sa anin ngay. Binulod mo nga rod, di isublay. Isublik pa'y, kat abot-abot ma. Binulod mo. Di mo lang nga rodan isublay, uyawampay. Ay, unay ka ti ugali mo. Isusong rudan tikas diya klase ti bigaw, Maray. Isublim kit din kanya. Tausarak pa'y day dyan. Awan na talaga. Saanin ngayon subli ni tatabadong ti tricycle ka.
Kunak tumo nga mingking ka. Di mo ko mapinapapuludan ay. Awanan jay silpo ti biyag ka. Aglalati kan karag-karag ng silpo mo gam tibiyag mo, Chip. Ha? Chip, Ah, nita ba daw? apay ngay, magmagnamat tayo. Ayan ngay ti tricycle ka. Saan mo nabirukan pa di tricycle mo, kwaraw? Apay asan ngay, kukuwak day jay, binulod mo lang. Imbati ka, no di tingay, di kalsada. Ha? Nagbuntog, Mike. Apay ngay, inyawid mo kumamot latan na. Yung kalahin na ni Jay, no kaya't mo pa ya. Ay, sakla ko may pabulodan. Kunak tumo kang ka, Chip. Saan anasaya ta pabuludan ni tata ba daw? Awanan jay silpo ti biyag ka. Nagtana ka, Chip. Makita na kadagiti chicks alumabas nga grungrungaab. Ah, Nakakahiya. Kasano apabuludan ka, no kasta ka mag... Nay, kaya nagbuntog mo nga ro, di tricycle ni kwaraw. No ngay alaan ti sa balay, di tricycle na iyan ang ibatya. Ay kat alayan dala nga, jak mit kukwa. Ay sos, awan lat di ka aramidon si kabadong. Ala, no awan taramidam in ka isublen dagiti binulod mo agamit kini kapitan. Anya manin na binulog ko. Nalipata maun dagiti binulod mo a martilyaw, lansa, ken ragaday. Ay umay na alayan, no kasapulan na. Ay unay mo data pa nagrarason maun. Masadutak man lang nga, mangisob-sobli ka na kita. Ay, banang dungaw. Adya tilot-lutom asidaan tayaw kada kwarag. Ay, jak kayat tagluto. Apay ngay? Anong problema? Apay anak kami suka kasta? Jay ibagbagak alababo at tarimaanem. Aging gaita, di mo mat inas asikaso. Na, isuday tati panggurguraam kanyak dungo. Inka tarimaanan, tadyak makaluto. Ay sus, ay delikado no di ka makalutaw. Mabibisinan ako. Hindi pa'y lang nga ibagbagak ka. Ay, tarimaan na kong dungaw. Inaklaalaan na giti materialis ka. Uno usarag. Kas kumat lansa, martilyo, ken ragade. Ha! Oh. Kat no impabulod mo amin kan ni Parim Abadong. Ay, wun kaya man niya. Impabulod ko kaya. Insublinan uno saan. Ay, kabaw kan talaga. Ha? Awan pa'y insubsubli na kadagiti binulod na. Ay, naglukon da jay. Nagalistaw a pinabuludak. Di na pa'y gayam insubli. Yes. Ing kaalaanan, tatarimaanem ti lababo. No, kayat mo amangan ka inton madamdama. Narigati mabisinan. Isu ama panakon. Anya dagi dya binulog ko king ka, paray. Nata nakalipat kan. Sa gaysak nga ibagakan ka Mala paray, tagdengdeng nga. Lansa. Sa nga pulo alansa di binulod mau. Anya pa'y. Martilyo ken ragade. Kababay magking ka, no jak isubli, paray. Ay, mabitlaan, tayo nakalain. Mabitlaan, paray. Na, isublinan. Ay, paray. Binulod magayam di kumparik at taga ijay kabang-ibang a barangay. Malagip ko, paray. Adya, nagadayon day ta. Kapay nga yung pabulod mau. Kat saan mo ako kwa? Binulod na nga raw. So, ano kayat mo amaala? Mapan ka ijay. Anya kamutin pare? Tasak pa'y timapan mangala? Ay, kadwa na. Kat ijay lang, Mike. Ay, agbababawi ka nang ipabulod ka. Di mo asit ganyan time. Apayang kay. Napudot ti ulo na. Diyak nga minatarimaan di lababong ay patpatarimaan na. Ay katarimaanan tan Jakmut lang makapasada tawan di tricycle ka. Kasano atarimaan ng takit awan usaran? Ha? Amo kaon. Saan ngayon subli ni tata bataw? Na, kasano nga amom? Amo ka. Tadya tricycle ka. Kat di namut langin sublay. Saan natan nga ilutuan niya antim itikanin ta. No di ta matarimaan di lababaw. Ikarigata mong ti gumatang iti baro agamit mawang kail. Kaya di karigata mga ron ti gumatang iti baro at tricycle mau. Ay, sana.
Ikarigatak ama panalaan jay tricycle ka, nga imbati ni Tata Badong iti tengah ti kalsada. Ha? Kat pulo sa jakon pabuludan pa'y day di ataaw. Nasayaat mo't, Mare, numadaman at tartarimaan ni Kapitan tila babuyaw. Makaungetak nga rod. Tanagbayag nga ibagbagaken ko nang di na inkaskaso. Aya, wen, Marikwanang. Kat jay impabulod na kan ni Pari Badong agamit na. Impabulod mat ni Badong iti sabale. Ay, anyan. Kahit insubli ni Marituyang jay binulod na abigaom. Insubli na, ngamay na maray. Mas dimakkel mat kan imado dagiti abot na. Anya, ay di naman lainan na danmat. Awanin na, jakon mausar. Ay talaga asaanan Kan saan mo ten ang makabulod kanyak ni Marituyang iti uray anyapay akayat na abuludan. Wen di namot ngamin amuti agisuble iti buludan na. Ay, inayada mo ti mangan Ano mo ti inluto ni Antim akanenta? Ay, maragsakan kami ni Antay. Tati narimaan tati lababaw. Paritay! Ambong nga da ka dito balayaw, amang mangan. Yay. Apay aya! Umayak ko mabumulot iti palanggana. Paglabaan ka nun ituyang ko, paray. Hindi mo papabuludan ng kail. Di na mo agi sublay. Di da ka kayat apabuludan paray. Awan babain mo. Di mo amuti agi suble. Heh. Anya, ay agawid ang arudon, paray. Wen, nasa sayar pay. Tasaan da ka apabuludan. Anya nga'y, pinabuludan na ka ni Kapitan. Saan nga raw? Imbaga na pa'y ngawang kano ti babaing ka. Uray ni Marikwanang, di nakmet pinabuludan. Jak kano ammo ti agisublay. Ay, awanin tuyang. Saan datan na kaya't napabuludan dagiti kaaruba. Ken gagayem ta. Si kanto mga main. Apay apabasulon na ngay. Sika! Ay nanatoyang kentatabadong. Simple lang ang data. No anyaman ti binulod, rumbang nga isubli itinang buludan. Ala sige. Di naman tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.